Amasan pathinin phat phai piwin Sunday school class banjom thedinga damna APG win pa pathin thangwa na piwin tuni Sunday school class dingu ahile simun somni le kona athupi chu meeting te la to na rapture hiding ahe lungchin chang ana simu hitin tuni lungchin chang dingu hile Thessalonica thot khatna boli chang somna sigina Chuzole eho ahingna lai amo chingsi hi ama ho chingsi chuto van lai zola pakai lam tu dinga meikunga toltowa yum khom dingu chule chutia chu ai mati chana pakai to yum khom jing dingu hi pathinin bible chang simu phathe book pu hanlang tunia Sunday school class dingu hi rapture ai pi hung so ding ham ai lo le rapture hi pi ham ti hi inavet khom dingu hi rapture kiti thu cheng hi Thessalonica thot khatna bungli chang som le sigi na ko na kilado hin hi chi chu latin pawa ko na hi anakila hi rapture hi ei pawa chuni pitikile do am ti ale la to a hi lo le tol to ti in akile do in a hi rapture hi pi ham mi ti ale hi chi ta san cha te pakai jesu in e ho umnading munsima achi a hichilai muna la towa ai lo le tol towa yum pha no chu rapture hi rapture tu cheng hi polin korin na khuna ri in na hi le hichi rapture tu hi thu gil ai lo le mystery tin anasein hi hichi chu pi ki se na ham tele thu gil ki ti chu pi ham tele thu ki im gu ki se na hi ai le pi bola polin rapture hi thu ki imgu ati ham iti ahile Jesu Christa hung masanga chun hi che rapture umding thu hi koi mana ne hepun hinla pathinin hi chi hi togun hi ana to sa hi ta na hi zong le koi man a hello ja chu thu chu ana ki im ahin hi chi chu pakai Jesu Christa hung pha na chu hi chi thu ki im pa chu pakai Jesu Christa in ahin phun do ahi hi chi ji a chu polin rapture hi thugil ahlo le thu ki im gu tia hi anase he ahile tu hin rapture ni le ipi so ding ham ti hi inavet khom ding ahi akhat na chun rapture ahungum pha le ta sa ki khel na ding ahi rapture ni ting chule atisa ho jing hilova adam na lai ho jong ata sao van vowa ki he ding ahi hichi rapture ni ting chule ata san cha te chu atisa ho jong kai tho umuntin ama hong chu ata sao chu van vowa ki helding chule leisi na ana hing na lai ho jong chu ata sao chu van vowa ki helding ahi hichi rapture ni chule ta sa ki hel na ding ahi korin thot khana bung som lenga chang som nga le ni na chun hitina kisunin izene mitile sumkon hunging ding chule mithi ho mun mang thelo dia ke kai tho diu e ho jong iki khel so ke diu ahi hichia kai thowa yu mu wa chule kai thowa umlo leisina ana hing na lai ho jong chu ita savo hi ki khel na ding ahi ti hi korina panin jong mu thein omin ahi ani na chun apet pe na mit phet kalowa su ding ahi hichia ta sa ki khel na ai lo le hichi rapture hi apet pe na su ding chule mit phet kalowa hi thil hlung ding ahi korin tho khana bung som nga chang som nga le ni na ma chu isima hi le sumkon gin nu kha pe na chu mit phet ka hai khat sunga iki khel lo so diu ahi I hello ka chu hiche rapture ahung lun ting le ahung lun luna chu apet pe na chu ki khel na ding imit phet ka lo wa hi hichi ki khel na pa chu hung lung ding ahi dan mu thein omin ahi athum na chun Krista ama ta hung ki ding ahi hiche rapture ni le Krista ama ta hi e ho puya hung ki ding ahi ipakai Jesu Kristan jong Bible mun tam ta sen keima nang ho mun sima chi ding ka hin nang ho puya ka hung ki ding hi tin anasen hi
hi chi tabanga chu hi che rapture ni le ta san cha te pui dinga hi pakai Jesu Krista ama ta hi hungding a hi Timothy to khana bung li chang som legu ijene miti le pakai ama ta ogin to vantil pipu ogin to chule pathin sumkon gin to ki thua wana ko na hungkum hlading ipakai Jesu Krista chu ama ta hungkum hlading a hi dan ichlai Bible changa ko na hin ki chi ta mu theu a hi Krista chu ama ta alopi na ho to hungkum hlading a hi alopi na chu ipiham tile rapture ni chutle vantil pipu ogin gingding chule pathian sumkon jong ginga hi cha chu lopi ta ipakai Jesu Krista he e ho puidinga hi rapture ni le hungki ding a hi alina achun thokin na umding a hi hi rapture ni le thokin na umding a hi Timothy thot khana bungli chang som le gup na chun chuting le Krista zala thisa chengse thodo masadiu a hi hi chi Bible changa ko na imu theu chi pi ham ti le hi chi rapture ni le Krista zala thisa ho ta san cha te ho chu thoki ding a hi dan mu thein omin a hi wanga hi chi ni le rapture ni le mi zo se thoki lo ding a hi ta san cha te bo Krista zala anathi ho bo chu thoki ding a hi mithi ho thoki dingu chule ahing na lai ho chu avo ki khel ding chuteng la to wa diu a hi hi che rapture ni le thoki na Krista zala athisa ho thoki dingu chubana ahing na lai ho jong chu avo ki khela hitia chu la to wa dingu a hi anga na achun la to na ahi lo le tol to na ding a hi hi che rapture ni le mi thieng ho la to na ahi lo le tol to na ding a hi Timothy to khana bungli chang som le gup le som le segi na achun chuting le Krista zala thisa cheng se thodo masadiu a hi chuzo ta le e ho ahing na lai amo cheng se hi ama ho chu to van lai zola pakai lam tu dinga meiloma ikitol to dingu a hi Hichilai Bible changa kona kichi tai mu the chu pi ham tile Krista zala anathi sa ho to leisi na ahing na lai ho zo si chu van lai zola van gama tol to wa yu mu wa pakai Jesu Krista lam to wa ichi dingu a hi dan mu thein omin a hi ta san cha te athi sa ho la to in umma sawin tin chuting le leisi na ahing na lai ho la to wa diu a hi ama sata chu athisa ho chu kai thuwa dingu hi che kai thuwa zo ting le ahing na lai ho zo si hi la to wa dingu a hi agum na achun thutan na ding a hi hi chi rapture ni le thutan na jong pai pai ding a hi Korinthon ni na bunga chang som na achun ijene miti le mitinin ta sa athil bol phale si to man akisan chi na dinguwa ibon chawa Krista thutan na masanga ikila chi diu ahina la ye ahil la hi chi thutan na pa hi thutan na chon si di bol ji ipha lo ji a thutan na lampang hilovin hi chi thutan na hi leisina ithil bolu wa ko na to man ahilo le kipa man ikisan na dingu chu ahi athil phalo lama thutan na hilowa ito dungju ya pathinin kipaman ap na dingwa chu ta san cha te zo si chu Jesu Krista masanga hi idin khom dingu hi chi a chu Jesu Krista hin kipaman ap dingu hi hi chi Bible chang hi Peter thot khana bungli chang so ma jong kimun chule Korinth khana bungli bung thum chang som le li le som na nga na chu event na jong le ta san cha te rapture nya kai thowa ho zo si chu Jesu Krista masanga dina ding dingu chule hichilai muna chu Jesu Krista in thu atana kipaman api ding ahi dan mu thein omin ahi hichija chu rapture ni le thutan na jong ding ahi ta san cha te adinga asigi na chun kichen na golwa ding ahi
thupon bung som le ko chang sagi na achun ki pa thonumin alopina wa choyute aji chu kel ngoi no jinei golwa phat ahung lung tan aji nu ting jong ki go sadim ahitai thutan na ki chai ting le hobung rep chara la to wa ho chuto krista ki chen na kin ding ahi hi chia hobung ki ti hi bible hui ve na hi le hobung a ki mangjin hi chi hobung ki se na hi pi ham mi ti a le hi chi ta san cha te ti ki se na hi hi chia rep chara la to wa yum zo wa jesu krista masanga thutan na ki paman isan zo ting le jesu krista to hobung chu ki chen na golwa umintin hi chi zo ting chu le pathin ko ma I chen khom ding o hi again na chun chen khom na ding a hi timothy to khanna bungli chang som le sigi na chun hitia chu ai mati chana pakai to yum khom jing ding o hi tai ki chen na golwa ki chai ting le ta san cha te ho zo si pathin to tun so na yum khom diu ai lo le I chen khom ding o hi tan a hi hi chi cheng chu point gate in sevin hi chi chu rang pi a rapture ting le thil hung su ding ho chu a hi ai le abana chun rapture hi iti phat hi ding ham iti phat le hung ding ham ti hi inavet khom ki ding a hi rapture hung ding hi ngai dan chum min a hi hi chi ji a chu hi chi ngai dan ho chu neu khat inavet diu hin tin akhat na chun post tribulation ngai dan post tribulation ho hin ipi ngai dan na nei wam tile ama ho hin rapture le second coming hi ki bang a hi hi chi tribulation ki chai ting le bo hi chi rapture hi hung ding a hi ti hi ata sanu a hi ama ho ngai dan na chun hi chi tribulation sunga jong hi ho bung hi leisi na na lai ding a hi ti hi ama hon ata sanu a hi ho bung hi tribulation sunga hi ding tribulation gen theina gim thu na pa hi ho bung in atu ding hi chi atu chai leo rapture ai lo le second coming chu hung ding a hi ti chu post tribulation hon angai dan a hi ani na achun mid tribulation akitin ama ho ngai dan hi le rapture hi tribulation alai lung lai ta hung ding a hi hi chu tribulation kum thum le ake alhin ting hung ding a hi tribulation iti ting le hi chi kum sagi a hin hi chi kum sagi ake kha chole thi kum thum le ake a hin hi chi akim lai ta hi chi rapture hi hung ding a hi ti in mid tribulation hon ata sanu kha chu a hi athum na chun pre tribulation hi chi e hon ita sandanu a hi rapture hi gim thu phat kum sagi masanga hung ding a hi e hon ita sanu chu pi ham ti le rapture hi gim thu na hi chi tribulation hung masanga hi rapture mithing te la to na hi ding a hi dan e hon ita sanu a hi rapture tribulation masanga hung ding ita san jiu anavel te ipi bola e ho hin rapture hi tribulation masanga hung ding ham ti hung ding a hi ti hi ipi bola ita san ham ti hi neu khat tam ta jong le point thum point li ta bang inavet khom ding a hi akhat na achun ta san cha ten gim thu phat apel liu a hi I bible ve na hi le pakai jesu christain ta san cha te hin gim thu na hi apel lingu a hi dan e ana sein a hi timothy tho khana bungko chang so ma chun chule ahung lung te ding lung han na ku na e hu do wa jesu thi na ko na kai thowa pa achapa wa na ko na hung ding pa nanga jiu chu aseu a hi tribulation sung hi ve na hi le revelation bung gup chang sagi na khun ipsam ti ale lunghan ni kho chumnung ti a ki se hi hi che tribulation hi pathian leise chunga alunghan na
abu khumna ai lo le alung han ni ko chungnung tia hi ki se hi Polin Thessalonica thot khatna bunga chang ko na khui vena hile ta san cha te hi pathinin lungsat khumding hilovin hu do dinga ei hlenu a hi atin a hi hi chi tribulation hi athang pia pathin lunghan na hunglun na phat a hin ai le bible ve na hi le ta san cha te hi pathinin alunghan khumding hilovin hi chi lunghan na atu lo ni ding wa hi pathinin ahu do zo a hi hi chi ji a chu hi chi tribulation lunghang phana hi hobung mi pi te hi lo ding a hi dan mu the no min a hi pathinin hi che lunghan na phan ho hi hi che pathin lunghan na ni ko ho hi ipel lo the ni ding wa chu rapture ni a hi tribulation masanga hi ta san cha te zo si la to wa ding hi chi a ana ta san lo ho chu hi chi gim thu na pa hi a thu ding a hi ani na chun hobung a kimin pha pon a hi ani na chun hobung a kimin pha pon a hi thupon bung li changsom le ko na sungchui ve na hele tribulation thu a ki sei na hi hi chi a hin hobung thu a ki sei khapun a hi thupon bung khat le bung thum sungchui ve na hele hobung hi tam ta ve a ki sunin som le ko ve zen a ki mangin a hi wangin bung li le bung som le ko sungchui ve na hele khat ve cha jong hobung ki seilam akimupun a he hobung hi azwa ka se ma bangin hobung iti teng le hi chi ta san cha te ki seina akimang a he hi chi akona I ga mu the chu pi ham ti a hele ta san cha te chu tribulation masanga gim thu na masanga la to wa ding ta jewa chu ngai lu zonin hi chi tribulation thu asuna jong hi hobung ho hi amin pha kha lo a hi hobung ho hi tribulation na hi na lai diu hi le I bible jing wa jong chu hobung te kimin pha a hobung te ding dan elol hobung te chanding jong hi I bible na sut ding a hi a hin la I bible dang wa kona imu bang wa chu hi che hobung te hi tribulation masanga la to wa ding je wa hi tribulation ki se na muna jong hi hobung ki ti mong hi kimin pha lo hi athum na achun bible tribulation sunga ta san cha te chang ding ki hilna pun a hi bible sung hi ve na hele pathinin ta san cha te thil hung ding ho a ding dan ai lo le ki til khona tam ta akimuin a hi te kana ding achun thim gaw thlem ho hung ding a hi tin sol cha te bung somni le ko som thumna a e na thu helovin ai lo le pathin lung de lo lama hin ko man na hung sang ding a hi ti kihilna Ephesus bung li chang som ni lenga le bunga chang sagi na sunga chun kihilna ai piwin chule tu pe na gim gen thena hasan na gen thena I thu wa I gal kai wa hi cho I pel gal kai thena dingu vin kihilna Thessalonica bung kha chang ni som na thumle som le li na sunga akimu in na he ipat hienu vin I masangwa thil hunglung ding ho I thu ding ho oi ta I pel gal kai thena dingu hin I bible wa hin hobung te itium dingu ham I to banga panila diu ham ti kihilna tam ta jingin a he ahin la bible hi hoi tai vietna hele tribulation sunga hi hobung te chanding dan hi khat cha ki sun pu na hi hi chi chu ni pi vet sam tele hobung te ta lo ding je wa chu hi che tribulation pha na chanding hi bible a hi e ki hillo a hi ta na hi ahile abana aina vet dingu chu rapture le second coming ki ba lo dan mi tam ta chun ipi bola rapture hi tribulation masanga tribulation zole lungding ham ti hi ata san ho chui ve na le ama ho hi ni pi ham ata san wi ti ale second coming to rapture hi ki bang a hi ti ata san ho a hi
ai honi ta sanu chu pi ham ti le tribulation ma sangai rapture hung ding chu zo le second coming pa hi khonunga hung ding ti hi ina ta sanu hi a chum chu ma hung ding a hi dan ina ta sanu hi atam zo mi zanam khat chun second coming le rapture hi akibang a hi khen thei poi ti a hi anata san a hi che ta san pa chu i bible wa ko na i vet nu wa a hi lo le pathin thu hi vet nu a hi le akibang a hi lo dan chu tu ni hin neu khat in vet khom ki ding a hi chi chu i vet khom wa che rapture le second coming hi achum chum hi ti het thei ting le rapture chu tribulation masanga hunga chule second coming hi khonunga hung ding a hi dan hi I het che thei ding a hi chi ji a chu rapture to second coming hi akiba lo dan hi I het do anga in a hi point khat na chun rapture ting le Krista chu van tham zola hunga chu zo ting le van gama ki le ki ding a hi Thessalonica tho khana bung li chang som le sigi na ki sunin a hi rapture ni chule leisi na pakai Jesu Krista hung ki ding a hi hinla leisi hung pha lowa van tham zola ding a hi dan I bible changu ki che ta e hiluvin a hi ai le second coming ting le ipitiam mi le second coming ting le wang Krista chu leisi na hung kum hlading leisi chunga vai a hom ding a hi ji achun hi na tam ta omin a hi rapture ting le Jesu Krista chu van tham zola hunga ata san cha te puidinga hung ding a hi hinla second coming ting le wang Jesu Krista chu leisi na hung kum hla leisi na hi kum sang lengam jong vai a hung hom ding a hi chi chu rapture to second coming ki ba lo na a ki hian na mu the no min a hi ani na achun rapture ting le Krista ina cha te apui hom ding a hi Thessalonica tho khana bungli chang som le gup le som se gi na chive na hi le rapture hi ting le ta san cha te Jesu Krista ina pui khom ding a hi dan I bible chang win e hiluvin e ai le second coming ting le pakai van til hon mi thing te chu a khop khom ding a hi pakai van tilin mi thing ho chu a khop khoma pakai Jesu Krista lo wa van til ho zo chun mi thing te khop khom ding a hi chi akuna jong chu rapture to second coming ki ba lo na mu the e kinin a hi athum na achun rapture a chu Krista ki paman pi dinga hung a hin Thessalonica tho khana bungli changsom le sagi na chive na le rapture ni a hi pakai Jesu Krista hi ata san cha te vai ho ma hi cha ki paman pe dinga hung a hi ahin la second coming ting le wang Jesu Krista thutan na hung ding a hi ata san lo ho chunga thutan dinga hung ding a hi Matthew bung som ni le nga chang som thum le khat le som li le gup sung chi simai le Jesu Krista chu thutana ata san lo ho chunga go na pe dinga hung a hi dan mu thein omin a hi chi chun rapture le second coming hi thakhat a hi lo dan ei mu sa kin win a hi ali na achun rapture a chu thokin na ding a hi Thessalonica bungli changsom le nga le som le gup na chive na hi le thokin na ding a hi dan ki chen ta nei mu sa na hi ai la second coming a hin thokin na thu ki sei pu na hi second coming a chu thokin na ding a hi tia a ki se na ki mukit pu na hi chi ji a chu rapture le second coming hi ki banglo a hi dan cha kun jong het thei ki a hi anga na chun rapture hin ta san cha te la to wa umu a hin Thessalonica tho khana bungli changsom nga le som le segi na chuive na le rapture ni a hi ta san cha te hi la to wa hi danu mu the no min a hin la second coming ting le wang ta san lo ho kai thowa diu a hi a ki hin na chipiam tile rapture ni chu ta san cha te adinga kai thowa la to wa niu hin la second coming wang chu ta san lo ho pathian ta san lo ho kai thowa ding niu a hi Matthew bung som ni le li chang som thum le segi le som li le khat sunga chun e akimu thein a hi agum na chun rapture thu kiseina achun Krista in leisi na lengwai apu ding thu ki sei khapon
second coming ting le wang Krista le se na leng vai apu ding ahi rapture thu ki se na chi ve na hele Jesu Krista ata san ho pui dinga hung ahi ti in ki chen ta ni movin ahi Jesu Krista in le se na leng vai apu ding thu hi khat cha ki se pun ahi ai la second coming event ki na hele second coming ki su na chun Jesu Krista le se na hung kum la le se na hi leng vai apu ding ahi dan a ki se in ahi hi cha ko na I ga he theu chu pi ham ti le rapture to second coming hi ki banglo ahi dan mu the om kinin ahi asagi na achun rapture ting le kai thowa ho chu avo ki khel ding ahi Korintho khatna bung somlanga chang som nga le khat le som le segi na achun ki mun ai la second coming ting le ta sa avo ki khel na umlo ding ahi rapture ni a ta san cha te kai thowa ho le leisi na ho la to wa ding ho chu ata saw vo ki khel ding a hin la second coming ting le koi ma vo ki khel na lo ding a hi to a point sagi hin se na ho akona ki ti tai mu the chu pi ham ti le second coming le rapture ti hi thakhat a hi lo dan mu the no min a hi rapture chu tribulation ma sanga hung ding second coming chu Jesu Christa leisi na vai homa hung na ding pha chu ahi hichi a chu mi tam ta in rapture to second coming hi ki bang ahi ati ji wa hi tribulation zole hichi rapture hi hung dinga anata san ji wa hi hichi a second coming to rapture ki ba lo dan point sagia ihil chenna wa kona ki chi tai mu the chu pi ham ti le rapture hi tribulation zo wa hung ding ahi lo dan hi hichi hin ahil tet khat chu ahi ai la tunia election wa kona ta san cha ten igial ding wa poimo chu ipi ham ti hi neu khat anave khom kinutin akhat na chun Krista ai ho puya ni khat hung ding ahi ai pi chu hitale Krista chu e ho puya ni khat hung ding ahi ti wang chu kichi tai bible wa imu khano chu ahi ata san lo ho wang da la ding a hiu ve ai le Krista hung tale pui to wa diu hinam ti pa chu koi so ni ki do dingun de umin a hi Krista hi e ho puya hung ding chu akichi in ai le tunia hi iti phana hung ding chu het apoi mo nai ai la hi chi sanga pui mo zo chu pi ham ti le Krista hung ni le pui to wa ding hinam ti pa chu apoi mo zo a hin a hi ani na achun Krista hung kin na ding hi pa pathin tai lo koi man a hello a hi ki ging jinga ho ding in iti phanin hung jong le aboi pon a hi le tunya ki ging jinga mu hinam Jesu Krista e ho puya hung ki ding ni hi pa pathin tai lo koi man a hello a hi hichi a chu I bible un jong ki ging jinga ding hi dan e sei piu in a hi rapture hi iti phale hung ding ham ti hi koi mana sei thilo a hi ki ging jinga lo wa hi le ikigin lo ka le hung thei ding a hi ai la ta san cha te pathian bel jinga pathian to hin khu ki to ta pathian ko ma mangjing ho chun rapture chu iti phale hung jong le ama ho din a kho pun a hi hichi a chu dunia atha ai ki gel ding wa I deu chu pi ham ti le rapture hung ding phat koi man he poi jing jong hi thei kum ki lam jong hi thei iti phat iti ham koi man he lo hi ai la apoi mo pen chu pi ham ti le iti phat le hung jong le ki ging jinga ei ma hin kho jeng hi lo wa in sung ai lo le I kho sung I ho bung sung jong rapture ni a la to wa thei ding a he pan la a ki ging zo sa he yumu angain a he tunia hi ikigin hinam in sungu kiging hinam I ho bung sungu kiging hinam I kho sungu inam sungu hi rapture ni le la to wa jeng the dinga hi ikigin zo hinam ti paung chu tuni hin atha e gel dingwa poimo khat chu hi athum na achun rapture chu itia hung ding ham ti he chu phanan a hin lai sanga poimo zo chu pin tha na di ta ne ya Krista hung ka ama dinga de ta din chu hi
azoi sei ma bangvin rapture ni hunglun phat chu het chu I doctrine hi zin a phai ai lai sanga poimo zo chu piham tile khri pin tha na ti ta nei pa chu poimo zo na hi chubana chun pin tha na ti tai nei banwa pin tha sa ka hi a le krista adinga rapture hunglun ka sia chu jesu krista adinga det ta din pa chu apoimo in hi hichizia achu rapture hunglun ka sia chu e ho jong pin tha na di tai nei wa chule pin tha sa hon jong jesu krista adinga hi det ta pan ila jing ding wa hi alina achun krista in e thumop naw chu ahung kin na ding thu ilang sap diu chu hi ai le tunia ta san cha khat hi na a krista ahung kin na ding thu thang sam na I chana pan ila hinam ta san cha khat hi na zal jesu nung zui hi na zalwa ipakai jesu krista in ei thumo mu chu pi ham tile jesu krista hung kin na ding ta san cha te puya hung kin na ding thu hi thang sap ding hi ei ho ipakai jesu krista in ei ngan si naw a hi hi che lei se na hin sunguwa hi I to dingu I bol dingwa ei ki dal ha pi chu hi che ki jesu krista hung kin na ding thu thang sap ding hi a hi ai le hitabang panmun ai lo le hitabang to ding jesu kristan ei pi hi dunia hi ta san cha hi nazal jesu krista seizui hi nazala hi I chana panila o nam ti hi dunia hi chilei sona ko na hi ikihil nom khano hi ji chun tu ni hin rapture thu in a sevin rapture chu tribulation masanga pakai jesu krista in ata san cha te ho gim thu na hichele se na gim thu na ho thu lo dinga amma gam sim namuna cheng khom dinga ihung pui ni khu a hi ama to ki pa ta I chen khom na ding ni khu a hi hicheni khu chule mithi ho kai tho nu min tin a hing lai ho zong kai tho a hing lai ho zong a vo ki khela mithi ho zong ata sa vo ki khela hiti a chu pathin ko mala to wa yum ding a hi hichela to wa yum na wa chun jesu krista masanga thutan na ki pa man sana inei dingu chu teng chule golwa ki chen na golwa umin tin ki chen no golwa ki chai zo teng chule pathin to ki pa ta I chen hom ding a hi hicherap charni chu ei hon iti phana hunglung ding ham he poven tuni hin hicherap charni hunglung jong le ki gong zo sa ai lo le in sung I ho bung sung I kho sung hi hicherap charni nga zinga yum thein ding ven tuni hin atha hiche leisona ko na he pan la ding in pakai minin ikiti buin he ise khiel ise valmle pathinin engai da muntin ise kha sun suno pathenin ichan chiwa ding in phathei bu pi taw hen ka ki pae